Zapratite kanal i ostanite u toku sa novim vestima. U beogradskom naselju Kaluđerica juče oko 17 časova došlo je do brutalnog napada na pešačkom prelazu, kada je muškarac Fr. 25 iskasapio drugog čoveka satarom nakon verbalnog sukoba. Incident se dogodio u ulici Kralja Petra I. Do sukoba je došlo kada je Fr. naišao na automobil marke Renault u kom su se nalazili TI-51 i RL-44. Verbalna rasprava izbila je zbog nesporazuma oko pešačkog prelaza, a situacija je brzo eskalirala. Kada je RL izašao iz vozila i krenuo ka Fr., ovaj je iz kese izvukao sataru i naneo mu teške povrede po rukama, nakon čega je pobegao. Povređeni muškarac je odmah zbrinut i prevezen u urgentni centar. Policija je pokrenula akciju Vihor 3 i ubrzo pronašla napadača u njegovom stanu. Tokom pretresa pronađena je satara sa koje su uzeti tragovi, kao i odeća umazana krvlju koju je Fr. nosio tokom napada. On je odmah uhapšen i priveden zbog nanošenja teških telesnih povreda. Zapratite naš kanal za još novih vesti.